ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa karindwi, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yitabiriye ikiriyo cyo kwibuka Professor George Wilson Kanyihamba waherutse kwitaba Imana. Nyakwigendera Kanyihamba yigeze kuba Minisitiri w'Ubutabera wa Uganda, aba n'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Abazi Perezida Museveni yafashe ijambo arikoresha uko ashatse. Hari nubwo yigeze kuvuga ko atakitabira inama z'umuryango w'abibumbye kubera ko yagiyeyo bamuha iminota 5 yo kuvuga yonyine. Akibaza uburyo umuntu w'umugabo arenga imigabane n'imigabane agahagurutsa indege n'itsinda ry'abantu amagana agiye New York kuvuga ijambo ry'iminota 5 yonyine. Nguwo Museveni no mu kiriyo cya Kanyihamba rero yafashe umwanya muremure arinigura, avuga amateka ye n'uburyo babanye karahava. Ibyo amateka ya Kanyihamba ntabwo ari byo tugiye kugarukaho, ahubwo igikomeye ni agace k'ijambo Museveni yahavugiye ubwo yabazaga umuryango wa Kanyihamba imyaka nyakwigendera yari afite. Museveni bamubwiye ko Kanyihamba yari afite imyaka 85, aratangara cyane ati imyaka 85 yonyine, yari muto cyane, ati yandushaga imyaka mike cyane rwose. Museveni uba afite imyaka 80 y'amavuko, ndetse mu kwezi kwa 9 kugiye kuza azaba yujuje imyaka 81, ariko kuri we ni imyaka mike cyane. Reka ikiganiro cyacu tukirenza imyaka ya Museveni, ahubwo twinjira muri Afrika yo mu myaka nk'itanu iri imbere, nyuma y'inkubiri irimo kugaragara ubu ngubu y'abasaza barengeje imyaka 80 bamaze igihe ku butegetsi ariko bakirimo gushaka izindi manda. Twabiherukaga mu myaka isaga 8 ishize ubwo abayobozi nka Robert Gabriel Mugabe wayoboraga Zimbabwe bashakaga izindi manda, nyamara bagenda bagwa inzira yose. Abdelaziz Bouteflika muri Algeria, uyu ntiyahagurukaga mu igare ry'abafite ubumuga. Muri iyi minsi bamwe mu bakuru b'ibihugu bakuze cyane kandi bamaze igihe ku butegetsi muri Afrika baracyashaka kwiyongeza kugera ubwo Museveni afata umuntu w'imyaka 85 nk'ukiri muto. Nyamara na Joe Biden w'imyaka 82 byaramunaniye kuyobora Amerika, ararekura. Muri iyi nkuru tugiye kwibanda ku bagabo batatu barimo kwiyamamariza gukomeza kuyobora ibihugu byabo, bizeza ko bagifite byinshi byo gukora, ari bo Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Paul Biya wa Cameroon na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire. Bose barashaka manda z'inyongera ngo bakomeze kuyobora ibihugu byabo, nyamara wareba imbaraga z'umubiri n'izibyo bagejeje ku bihugu byabo, benshi bakibaza niba intego atari ugusazira ku butegetsi. Kuri uru rutonde twakuyemo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatorial, kubera ko we manda ye ya 6 yayitsindiye mu mwaka ushize. Bamaze imyaka 44 ku butegetsi, ubutegetsi yahiritseho mubyara we mu 1979. Tubahaye ikaze. Reka dutangirane na Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa ushaka indi manda. Nyuma y'imyaka hafi 40 ku butegetsi, ishyaka National Resistance Movement NRM riherutse gutangaza ko Yoweri Museveni azongera kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha. Icyemezo cyo kongera kwiyamamaza kwa Perezida Museveni cyatangajwe n'umuyobozi w'akanama gashinzwe amatora muri NRM, Tanga Odoyi. Museveni yagiye ku butegetsi muri Uganda mu 1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bwa Milton Obote. Ntabwo ari ubwa mbere Museveni yaragerageje amahirwe yo kuyobora Uganda, kubera ko nyuma yo guhirika Idi Amin mu 1979 mu kwa 12 mu 1980 habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Ni amatora Museveni yiyamamajemo ahagarariye ishyaka rya Uganda Patriotic Movement UPM yarayoboye. Icyo gihe yahanganye na Milton Obote w'ishyaka Uganda People's Congress UPC, ariko biza kurangira atsinzwe. Museveni yabonye ijwi rimwe n'ibice bitatu, Obote abona 56%. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora, Museveni yabyamaganiye kure, avuga ko ishyaka rya Obote ryakinye n'imbaraga z'abaturage kandi ngo bazishyura ikiguzi cyabyo. Mu kwa 2 mu 1981 Museveni yatangije urugamba rugamije guhirika ubutegetsi bwa Obote. Byajyanye no gushinga umutwe w'ingabo wa National Resistance Army ufite n'ishyaka rya National Resistance Movement. Iyi ntambara ya Museveni yayitangiranye n'abantu batarenze 40 barimo abanyarwanda babiri, Fred Gisa Rwigema na Paul Kagame. Iyi ntambara yo kubohora Uganda yamenyekanye ku izina rya Ugandan Bush War cyangwa Luwero War. Yarangiye mu 1986. Hagati aho mu 1985 Tito Okello wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yahiritse ku butegetsi Obote, ndetse agerageza kuganira na Museveni, ariko biba by'ubusa kubera ko Museveni n'ingabo ze bakomeje urugamba. Mu kwa mbere mu 1986 ingabo za Museveni zafashe umurwa mukuru Kampala. Tito Okello ahungira mu mahanga. Ku ya 29 y'uko kwezi mu 1986
Museveni yatangaje ko ari we perezida wa Uganda. Kugira n'uyu munsi niwe uyoboye iki gihugu. Byafashe imyaka 10 kugira ngo Perezida Museveni ategure amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu, bitewe ahanini no kuba Uganda yari gifite ibibazo by'umutekano muke, ikeneye gushyiraho umurongo mushya wa politike ndetse n'itegeko nshinga. Amatora ya mbere yabaye mu 1996. Museveni ayatsinda ku ijanisha rya 75% nyuma yo guhigika Paul Kawanga Semogerere wa Democratic Party. Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu 2001. Aya nayo wiyita Sabalwanyi yayegukanye ku majwi 69% nyuma yo gutsinda Dr. Kiza Besigye w'ishyaka Forum for Democratic Change. Ariko uyu yari yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo we yabonye amajwi 27%. Besigye wari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda, yongeye guhangana na Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2006, ariko aza gutsindwa ku majwi 37%. Museveni we yabonye amajwi 59%. Guhangana kw'aba bombi kongeye kugaragara mu matora yo mu 2011 nayo mu 2016. Museveni yabonye amajwi 68%, Besigye abona 26%. Mu 2016 ubwo Besigye yabonye amajwi 35%, Museveni abona 60%. Besigye yasaga n'umaze kurambirana mu matwi y'abanya-Uganda, maze mu 2021 haza umusore mushya, Besigye asa n'ugiye ku ruhande. Gukomera kw'aya matora kwatewe ahanini n'icyemezo cya Robert Kyagulanyi cyo guhatana na Museveni. Uyu mugabo ni umwe mu bakunzwe cyane bitewe ahanini n'ibigwi yari afite mu muziki, aho yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine yinjiye muri politike ku mugaragaro mu 2017 ahatanira kuba umudepite. Yaje gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko nk'umukandida uhagarariye cya Dondo East. Icyo gihe yiyamamaje nk'umukandida wigenga, atsinda abakandida ba NRM na FDC. Nyuma yo kugera mu nteko, Wine yarwanyije politike ya NRM yivuye inyuma, ndetse bamwe mu banze kwitegeko nshinga rivugururwa ngo Museveni yongere kwiyamamaza, nubwo byaje kurangira atabigezeho. Mu 2020 Bobi Wine yabaye umuyobozi w'ishyaka rya National Unity Platform NUP ryari rishya muri Uganda. Mu 2021 iri shyaka ryabonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko, ariko ntiryahirwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu, kuko Bobi Wine yabonye amajwi 38.8%, Museveni abona 58.4%. Icyo gihe bwa mbere kuva mu 2001 ntabwo Besigye yiyamamaje, nyuma yo kuvuga ko yagiye yibwa inshuro nyinshi na Museveni. Nyuma y'imyaka yo guhangana muri politike ya Uganda, benshi bahanze amaso amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa mbere mu mwaka wa 2026. Ku wa gatandatu ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu muri uyu mwaka, Museveni w'imyaka 80 nibwo yatangaje ko azongera guhatanira kuyobora Uganda muri manda y'imyaka 5. Uwo munsi yahise afata impapuro agomba kuzuza kugira ngo yemererwe kwiyamamaza. Avuga ko mu ntego ze harimo kuzamura ubukungu bwa Uganda bukava ku musaruro mbumbe wa miliyari 66 z'amadolari ku mwaka bukagera kuri miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5 iri imbere. Museveni yavuze ko ashima ishyaka rye rya NRM kubera uburyo ryamubaye hafi. Ati reka mbashimire kubera kunshyigikira bagaragaje ubwo najyaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Ati nibyo byanteye imbaraga, ndavuga nti reka nkomeze mperekeze abanyamuryango ba NRM by'umwihariko abuzukuru mu yindi myaka 5 iri imbere, ubundi tuzareba uko bizagenda. Kugeza ubu umukandida wamaze gutangaza ko azahatana na Museveni ni Bobi Wine na General Retired Mugisha Muntu wahoze ari muri FDC ya Kiza Besigye. Ubu ngubu akaba arimo kwiyamamaza ku itike y'ishyaka rye rishya ryitwa ANT, Alliance for National Transformation. Aya matora ategerejwe mu gihe Besigye ufatwa nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni w'ibihe byose afunze akurikiranyweho umugambi wo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ntabwo biramenyekana niba igihe cy'amatora kizagera yarafunguwe, gusa niyo yarekurwa byitezwe ko atazongera kwiyamamaza kubera ko yagiye abyitangariza inshuro nyinshi. Mu kwa kane mu 2024 Besigye yumvikanye avuga ati kuri jye ntabwo nemeranya n'abantu bashaka ko nzaba umukandida mu 2026 kubera ko nzaba narujije imyaka 70. Yongeye kubishimangira ati niba mushaka umukandida umwe uziyamamaza mu matora yo mu 2026 ntabwo ndi kumwe namwe. Ntabwo mbona ko amatora yo mu 2026 ashobora kuzatuma abanya-Uganda babona ubwigenge. Kugeza ubu Museveni niwe uhabwa amahirwe yo kongera kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Bimwe mu byo ashimirwa gukora mu myaka amaze ku butegetsi harimo kubaka igisirikare gihamye n'umutekano mu bice byinshi by'igihugu. BBC ivuga ko ubwo yajyaga ku butegetsi Museveni yasanze ubukungu bw'igihugu bumeze nabi, mu gihe umusaruro mbumbe w'umuturage usanzwe ku mwaka wari amadolari 35 yonyine, ubu wikubye hafi inshuro 10. Museveni kandi yasanze umutwe wayoborwaga n'uwitwa Alice Lakwena wari warayogoje amajyaruguru arawuhashya. Havuka undi w'iterabwoba wa Lord Resistance Army wayoborwaga na Joseph Kony, kandi yose yabashije kuyica intege. Mu gihe cye kandi Museveni yasanze Uganda yugarijwe n'icyorezo cya virusi itera sida, akubita hirya no hino
haboneka imfashanyo zatumye icyo cyorezo kigabanuka ku buryo bugaragara. Ikibazo asigaranye nuko benshi mu bari bariho icyo gihe akora ibyo byose bashaje. Ubu Uganda igizwe n'urubyiruko rwinshi rudakangishwa inkovu z'imiringa nk'uko babivuga, mu gihe bafite byinshi babona ahandi kandi nabo bakeneye, kandi ntabwo babona Museveni nk'ukibashije kugendana n'ibihe. Reka none tujye kuri perezida wa Cameroon, Paul Biya. Afite imyaka 92 y'amavuko, akaba umukuru w'igihugu ukuze kurusha abandi bose ku isi. Uyu nawe aherutse gutangaza ko azongera kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 10 muri uyu mwaka. Biya umaze imyaka isaga 40 ku butegetsi, azwi nka perezida uhora mu ndege, ndetse abaturage be bajya batebya ko iminsi amara mu biruhuko hanze y'igihugu ishobora kuba iruta iyamaze ayobora Cameroon. Bavuga ko yaje muri Cameroon abaje mu ruzinduko cyangwa se abaje gusura Cameroon. Intege nke za Paul Biya ntabwo zigaragarira mu myaka gusa, no mu ijwi iyo avuga kumwumva bisaba kwitwararika, kabone nubwo haba hari indangururamajwi. Uyu mukambwe aherutse kwandika ku rubuga rwa X, yahoze ari Twitter, ati ndi umukandida mu matora ya perezida wa Repubulika. Ati mwizere ko umuhate mfite wo kubabera umuyobozi uhamye uhura neza n'ubukana bw'ibibazo duhura nabyo muri iki gihe. Biya ushaka manda nshya yazatuma aba ku butegetsi kugera agize imyaka 100. Yagiye ku butegetsi bw'icyo gihugu kuva mu 1982 ubwo yasimbuye Amadou Ahidjo yeguraga kuri uwo mwanya mu buryo bw'igitaraganya. Biya gutangaza ko agiye kwiyamamaza byajyanye no kubuza Maurice Kamto guhangana nawe. Uyu Kamto, komisiyo y'amatora imushinja ko ishyaka rye ryatanze abakandida babiri kandi hakenewe umwe. Nubwo Kamto waje ku mwanya wa kabiri mu matora yo mu 2018 yabujijwe, hari abandi bantu 13 bemerewe guhangana na Paul Biya, nubwo bamwe babifata nk'umuhango. Impaka zikomeje kwibazwa nizo kumenya niba perezida Paul Biya agifite ubushobozi bwo gukomeza kuyobora igihugu kubera ubuzima bwe. Perezida Biya asanzwe adakunze kwigaragaza mu ruhame, ahubwo inshingano nyinshi aziharira umunyamabanga mukuru w'ibiro bye. Mu kwa 10 mu mwaka ushize, Biya yagarutse muri Cameroon nyuma y'iminsi 42 yari amaze hanze y'igihugu, ibintu byatumye hibazwa cyane ku buzima bwe. Nubwo guverinoma yahakanye ko afite ikibazo cy'uburwayi, yanaciye burundu ikiganiro icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubuzima bwe, ivuga ko ari ikibazo kijyanye n'umutekano w'igihugu. Mu mwaka wa 2008, Paul Biya yahinduye itegeko nshinga, arikuramo ingingo yagenaga umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe, bimuha inzira yo kwiyamamaza inshuro zose ashaka. Mu matora yo mu 2018 yegukanye intsinzi ku majwi 71.28%, nubwo batavuga rumwe na leta bavuze ko habayeho uburiganya bukabije mu migendekere y'ayo matora. Nubwo ku butegetsi bwe aribwo Cameroon yemeye politiki y'amashyaka menshi, nta kidasanzwe gikomeye ashimirwa, nubwo akenshi abagerageza kumunenga bataramba. Mu majyaruguru y'igihugu, umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram umaze igihe warahahinduye akarima kawo, wica abaturage abandi ukabohereza mu buhungiro. Kubera icyo bita ivangura ndetse no guhezwa ku byiza by'igihugu, uduce dukoresha icyongereza tumaze igihe dushaka kwigenga ngo Cameroon icikemo ibice. Akenshi abo bigometse ku butegetsi, Paul Biya yaboherejemo inzego z'umutekano zikabacubya, byakubitiraho n'iyo mitwe y'iterabwoba bikaba bindi ku buryo ubu muri Cameroon abaturage bavuye mu byabo barenga 500. Ubushomeri nabwo ni bwinshi kuko mu rubyiruko burangana na 30%, nubwo icyo gihugu ari kimwe mu bikungahaye ku mutungo kamere uri mu maboko ya bake. Bivugwa ko ruswa ari ikibazo gikomeye muri Cameroon, nkuko bivugwa na Akere Muna. Uyu nguyu yahoze ari umukuru w'umuryango urwanya ruswa Transparency International. Uyu nguyu yanigeze kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Reka dusoreze kuri Alassane Dramane Ouattara wa Côte d'Ivoire w'imyaka 83 y'amavuko. Arusha Museveni imyaka 2, nubwo Museveni amurusha imyaka hafi 30 ari ku butegetsi. Uyu azwi cyane mu 2010 ubwo yatsindaga Laurent Gbagbo mu matora, nubwo nyuma byaje kugaragara ko atari ko byari byagenze, maze ingabo z'Abafaransa zikiroha mu ngoro ya perezida zigakuraho Gbagbo ku ngufu. Perezida Alassane Ouattara muri uku kwezi kwa 7 mu 2025 yatangaje ko aziyamamariza gukomeza kuyobora iki gihugu muri manda ya 4 mu kwa 10 mu 2025. Ouattara w'imyaka 83 y'amavuko ayobora iki gihugu kuva mu 2010. Yari yarateguje ko ashobora kutazongera kukiyobora nyuma yaho mu 2020 arengeje manda 2 bigateza impaka. Icyakora mu kwa mbere muri uyu mwaka yahinduye imvugo, yongera kubishimangira uyu munsi agira ati itegeko nshinga ry'igihugu cyacu rinyemerera kuyobora indi manda kandi ubuzima bwanjye burabinyemerera. Ouattara yakomeje asobanura ko Côte d'Ivoire yugarijwe n'ibibazo bikomeye mu rwego rw'umutekano n'ubukungu, bityo ko ikeneye umuyobozi ufite uburambe nkawe kugira ngo yifashe kubikemura. Ati nziyamamariza kuyobora kubera ko igihugu cyacu gifite ibibazo bikomeye byugarije umutekano, ubukungu n'ifaranga bisaba uburambe kugira ngo bikemuke. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko hari ubwo biba ngombwa ko umuntu arenga ku isezerano yatanze kubera uburemere bw'inshingano, bityo ko nyuma yo kubitekerezaho neza
kandi ashingiye ku mutimanama yafashe iki cyemezo. Ati niyo mpamvu nyuma yo kubitekerezaho neza kandi nshingiye ku mutimanama wose ntangaje uyu munsi ko nafashe icyemezo cyo kuba umukandida mu matora ya president azaba ku 25 y'ukwa 10 muri uyu mwaka. Mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2020 Ouattara yagize amajwi 95%. Kouadja Konan Bertin wari umukandida wigenga we yagize amajwi 2. Muri uyu mwaka yisanze mu mayira 2 ari nabyo byatumye yiyamamaza ikubagaho nyuma yuko Amadou Gon Coulibaly yari yagennye nk'umusimbura apfuye amarabira mu kwezi kwa 7 haburi igihe gito ngo amatora abe. Muri iyi manda nshya Ouattara ashaka yakoze ibishoboka byose ngo abakandida bashobora kumubangamira bajye ku ruhande, barimo Laurent Gbagbo wahoze ari president, Guillaume Soro wahoze ari ministre w'intebe na Tidjane Thiam wabaye ministre. Mu gihe Museveni, Biya na Ouattara manda bashaka zaba zibonetse zizajya kurangira imyaka yabo ibajyanye, dore ko nka Paul Biya azaba afite imyaka 98, Museveni azaba afite 86 naho Ouattara azaba afite 88.